So dispensa un minuto baitzek. Sa umaano kestigi YouTube, Twitter, and control Facebook. Oh, sweet. Thank you for this, Marty. Okay, so Hi, Nino. Hi. Hi. Hi, Nina. My favorite niece is I know. Wait, And your goddaughter. say that again. oh, it's the Guamas Tauto. Okay. All right. All right, Paratatutun, we're about to start. All right. Half a day todos hamzu bueno hudzung estigi un nuevo na episode Fanachu. Wahui host midzu tatlu. Hugo Fagradesi hamzu ni ume egad zan ume ekungo kesti na episode esti un especial na episode sa esti episode pagu un Fino Chamoru na episode. Hungan sa mega gidza hamzu ilek midzu na esti of preciso para hamzu na ugwaha mas Fino Chamoru na content. So pues hungan hukeke na hudzung un episode Fino Chamoru kada mes para hamzu kololotnya hamzu ni in keke tungu in keke edzak esti lenguajita. And so Hugo Fagradesi na esti ibisitan mami bisitata gwini palku. Esto mano gwigi esti na Fanachu podcast dos biahi logof magofzu na of magofzu na matugwi tate tatlo si Siñot Mario Borja. Buenas. Buenas, Siñot, buenas. And so hungan mega na asunto na si Siñot Mario po diskuti palku kololonya esti ethno-mathematics, pues taimano esti imanatibo na tauta ma comprende matungo todo esti mathematic na ideas and asuntos ya lo sen importante lo que itzotnya si Siñot Mario para Sakman Chamorro. Then estaba si Siñot gidza saipan lo pago gidza San Diego lo pago sumasga gidza saipan. Za gof malago zu humungok updates hafa nuevo bunay hafa guaguaha por itzotnya zani Sakman. So Siñot Mario, buenas hafa day. Buenas, Señor Miguel. Mago po na manggagit pa gusto para tadiskuti di hapagwagwahagi pinomo hapagwagwahagi Siñot Mami gi Sakman and hapa sinya in planeha mo na para in akalamtin isti Sajanta Chamorro. Buenas loki o agradeci naman matamzo familia zaman gatso agradeci na pinatunizo para ta diskuti para nekungo isti na okasyon mago po pinene na by sangan ujung na ugo pragadesi edusya ni mana guaha para una gay gizo gwini pago especialmente sa guaong si Jojo guiza sumupupo tizo ginin todo minalago jani chizo ugadesyo asagwaw. Yoto siya may mention gini pa ako si Señor Simiso, si Frank Simiso jani pamilya niya, Matsun, Guam, and Hawaii, jani Ambrose, pamilya Ambrose, jani Mangatsung niya, Triple B, shippers, maajuda jam para umatsile halum todo iboti, jani Sajan, jani Kosa si Sajan, watu Guam, jani Saipan. Si Jules Masi. Pago para ta diskuti di isti ta look ethno-mathematics. Ikuturan matematika sti wa agang. Insta tatungo no istorya ni Sakman, tamano in Hatsay Sakman giza San Diego, in sile magi Guam, pag nagagi Saipan. Lo durantin ihinasan mami isti dangklun sajan man gos ihutam gi Siñot Mami tagwini we in English we're up close to our job man gos ihutam za tin seda magahit todo tiningo sa man interesahan para inatsay Sakman lo después in guahatempo mas in seda na
megay matematika lalada gihalom Sakman Chamorro. At na hita ni Mangagi San Diego, Enrico todo Ramenta ipinentan George Anson ja ginin edzo na pinatinas o tutaw in hat sa Sakman. Lo gimagahit guhamas tinan mataktak mi gihalom Sakman ja tintingo esta después por ejemplo ang inunli bipanuyam jua zaginunli isti na pinentan George Anson ka talii todo mididong isajan disti ilajak isajan maisa jan todo ilucha apo nili gwini megay kuno English triangles ibig sa mo triangulo bulan na triangulo gwini ano lo gimagahit ti ingles comprendi ipresisud triangle si triangulo gwini na pinatina Sakman lo inseda na tipot para na medgud Sakman lo guahamas presisunya tinseda gimagad presisunya sta manhujungam gitadong gitasi manhujungam gitadong za in chenik isajan mami para intingo mas ikapasnya lenyes ti un tauto lenya Mario mga mahatso otro na Sakman koni istiu jong sonik za simpiun soda ikapasnya simpini na tungu hafa sinya atsogwi hafa tisinya atsogwi hafa malago na atsogwi hafa timalago na atsogwi kus gimagad in chenik za pago man matta mujung gitinadong esta man mago pang sa intingo na gi 10 millas gi ora esta kahukulu isajan imata ni sajan za pago inhago 17 millas gi ora 17 knots gumupong ilutsanya kahulu ilucha za nina mago pam lo nina maanyo ham lokwi sa sinya na ajengin kahulog magahir ilucha sinya mamudung ujung man ipuno English capsize za damanya wajo pues tinahungam neno in chenik mas za gimagahit intingo na tisinya isti Sakman lumajak halum kontra manglo lo given English how close to the wind apa chin imanglo kosinya in chenik isti sajan za pagamanhujungam gitinadong in chenik za esta in sedda ichin imanglo pagwinatan papa isajan mami istigi papa inseda na isti na patin Sakman isti na patin Sakman dangkulo na triangulo guha pisisunya istigi na pidason triangulo guha pisisunya za pagwinseda na gigun man maktuam gitsin pinalago ni manglo inseda na edyo na pati ni triangulo apupunta halom kontra manglo nina manmanham nina puguham sa edge na sikreto na mataktak mi gihalom edyo na triangulo ahi tileg niya itatata dyan na natan tigo Mario dyan ginon babay lepdo dyan atang gipaginan 124 soda na matugi hapa presisunya
edzu na pati ni triangulo. Ti matutugi sa timan manugi tatata dyan nanatan tigo, no? Edzigi mapo niya sa ti matugi. Lo magti malingo gimagahi di tiningo niya insesada mo na. Insesada mo na tiningo niya gi halo mismo isadza ni inhatsa. Zangin in considera itiningo niya kontra itiningo tapago. Zan igwaha tapago. Zan igwahan niya ang tatigi tempon antigo man Fino English am hambo na nina maulik sininteku na nina binadoso zo lokwe ni tiningo niya sa dididi tiningo niya lo ata na hapabilan niya mahatsa mas sadik na sadyan kitano. Tati antis di tinatun itaw-taw Europa. Zangin gimagahit estudyata na Chamorro haga Sakman giza islas tati antes di tempon Jesucristo kasi 500 maybe 1,000 BC, maybe 2,000 BC. Simpi man saunaw hit zaniyo tusya na tauto ni man gay hinaso man gay minalati por ejemplo Babylonians ni makwenta esta taimano midi cosas niya dan mausa numero na pinatinas. Lo ito na itatata zananata antigo disti edyo na tempo manggay tiningo lo maput para takwenta pago hapa gimagay tiningo niya ko mangwaha para umakwenta cosas 1, 2 ahit ti 1, 2 hatsa aguwat 3, 4, 5 dan todo istas taman malingo na palabras matungo sa magwaha na sisida niya para umakwenta. Zan ginistilo ki iminakat cosas kamano mapesa. Guaha debil guaha tiningo niya zan palabras niya zan taimano isistema niya para umapesa iminakat guyan, iminakat trustees, iminakat para umakarga, iminakat golay pat afa dalay za tadza. Pues edzu disti edzu mo na patalii dapat taatan tamano gimagahit matematika niya. Isti ethnomathematics niyo sasangan dependi gi kultura niya. Ay ti eskwelan matematika giza UOG or miskwelan Harvard na klasin matematika. O logi magahit matematika ginin nisisidad niya para upanlala di kultura. At na zangin para umamidi por ejemplo istina cosas por ejemplo. Ko tamano mamidi ariza. Tamano mamidi ininangklon istina hudzo. But angin por mamidi por ejemplo itano. Ngayon na bato tanong mo estedo na tronco guaha numero mauusa lo tiga magahit na numeron this is 5 feet or 2 miles tadza ni eno na klasin palabras lo guaha sistema niya edzigi ethnomathematics na ukeke guaduk mas interesante jo mas interesante jo ni taimano mamidi Sakman. Edzigi muna interesawo ni ifinitinas niya. Hunggan zangin ta espia tamano ta midi
Sakman, Ilazak, Lucha, Inanaku, Sajan Mamaisa. Simpilo kita haso na taimano mamidi Chinago, Tinakalo, Tineda, dyan todo. Pues, Siñot, hunggan para malago na pinaholam didi este na conversación sa siempre mega na Chamorro na iti makomprende na palabra ethnomathematics. Zan nihita patsena didi mas na sa so para hamzo importante este sinanganya si Siñot Mario na sa anganon taita i textbooks ki eskwela siempre masangani how na este na minagahit puritano diniscubri as Pythagoras, pat diniscubri as Galileo, pat todo este tautaw Sanhedrin. So pues buenti tautauta ta accepta na ti mismo man menhalumi tautauta. So todo este na minagahit ginin o trutano. Za pues matsuli magidsan debrita gredesi na man finanagwi no este Estados Unidos en otro tautaw, pat hafa magahit giorizata. Lo ethnomathematics un maulik na gof maulik na manera na sinyo atan papa gi story atan tate dispensa gi historiamo sa sinyo comprende na man giminagal man malate itautaumo guaha na madiscubri put itano gi urazaniha sa pues mausa este manasetbi este na minagahit gi traditionata gwi Sakman pat kontoro ilati loque mausa adzuna principles gi fino Ingles. And so hungan dispensa Siñot lo consigi lo zahunay na be na klorudzi para jusia ni umeega. Este ethnomathematics nuevo na palabra para sangan po matematikan antigo. Itatata na nata antigo man malati. Lo timatugi papa iminalatinia. Tieno costumbrenia masasangan kada inarosyon mapanagwi dan mapanagwi ita man malinguhit sa man maktu otro na tautaw ja madisponihit madistro sa megay gimagahid lengguahata jan ikuturata lo polo yung banda lo nita tagwadog mas na gimagahit mahat sa masadik na sajan lo taimano ada man tay kiningo estilo atana jang ginunli i-answer drawing ni panuyaw atana sa bonito da simplikaw na klasin Filatinas pagumakto si Siñot George Anson giza tinian za soda esti Sakman ay nina maguk nina maguk corazonnya jan maguk itaw-tawnya jan malago lokwe na parao panagwi jan panui todo itano put esti sinedaknya ay magofnya atugi papa gileblonnya un sentensya ni gof la pago jaileknya esti siya itaw-tawno timan defecto di kinomprende niya sa Sakman niya especialmente ni durante mapus na tempo esti na sa nagasama uusa sasangi tay pareho jan maski ordinaryo na ninahuzong na unina onrat kwatket na nasyon entre tanto man gay minalati jan maulik pinitinas niya kita edyo na nasyon. Kita Chamorro na nasyon. Lenga dyan kita konsidera ni na sinyanesti isa dyan niya para imanehan entre esti siya na islas. Todo islas. 15 na islas. Dyan talo itsinta na lago ni Manglo gininsan hadza. Ninasasita na dyan gimagahit para aprabetsa hinanaw niya. Kulo dyan papa gi-islas siya na ufan gof maok. Para ofan lajak maulig jani manglo ni malolo fan talulu halom kontra ni lutsania jan talo jan ginta tagop atan taimano isimpli kaum mapatinasnya jani minalati na hinas atan iji minalati na hinasu
giestina nina hujung niya. Padi cinadik finalagugun niya galum hanum. Ileg niya si George Anson nihi. Lagi halum kada uno na artikulos tinigeta. Tasoda STI Sakman Chamorro ni naresi ni ia marasyonta. Zan lugar. Sumasono zani otusya na pinatinas tenemtum iman gof respetao zan man mufwa na nasyon siya anay gof la iman gof tomtum na tiningo gihalom ikinlamtin i arts zani sciences. Unggan un sentensya ha lo asoda imas preciso na minalago korason asoda ano sa anak sauno gitinigeta at na tiniget niya at na matugi in English gimagawa na palabra siya lo sa soda za tapula gibinot Chamorro sa gimagawa tima panui itatata za nanakta antigo put eno tinigi George Anson para siya lo ki popan apa in English, be proud, papan binadoso ni Chetsu niya. Lo gimagahit edja tugi si George Anson ni na alalangus na man malaki na tawtaw. Za kosinya tak kwentay minalatinia. Kosinya gimagahit iling niya, oh, the evidence is in the artifact. Hunggan magahit ti makolu gileblunia sa timan manugi no lo gagi itinigi niya gihalungin mismo tinas niya aginon soda pa agung guaduk ujung zon soda esti cosas tinas antigo zon atan simpion soda itiningo italokwe munga nata tasangan na timan malati itatata zananata antigo sa taza tasoda enggan tasoda por ejemplo isinahi o maulik ino sinahi tasoda o siya na matat migalum ginaktan lo isti mas importante ni mas anugos isti matematikan itiningo niya i mismo sakit saja niya. Istigi Sakman mogi modelo atana modelo. Kabalis modelo za anuk kanay niya, anuk tatitanus niya. Ilinga si tataw niya. Mario Antison so we have malago mo nasita gimagahid na ungay kapas kabesa na gay kapas kanay na gay kapas korason. Esti modelo anuk kabesa niya, anuk korason niya, zani kanay niya. Gwaho nina ay nina magufo za tinahungo para tiningo niya. Wazigi na pago na speakia para by studia mas por esti ethnomathematics ginin mismo hinatsan niya Sakman. Ufaisin UOG o kus po pansauno gi esti na research na estudia ufapaisin lokit tato sa ipan para pansauno pag-umensyona esti di UCSD La Jolla megay guihi man interesaw ingot pi man interesaw sa timatutugi esti tarbiya na haji mas po sonik esti na studia Fino Chamoru tisnya tanangga na itauto Pilipinas o tauto Aleman patauto Nigeria patauto masya manu New Zealand para siya ochonik esti na klasin estudia hita mas edji minagofu na
tasoda na manggost manlati isti na tauto na rasan tauto nahita na nasyon na ilan niya si George Anson isti na nasyon na tauto iman Chamorro timan defecto gi kinomprendi niya magakin na sentensya si menhalong si George Anson sa alii za ahonggi na timan defecto hit sa ata na isti sagmanta istin mapus na tempo itatata za nanata antigo mahakat sa ata tinana mamagufit gwani na mamagufu za nina ay kwatishinyo soda palabra para bay sangan tamano isinenteteku pago lo utungo na zangyen tita chowi haji timegay nai pago miguel humahasusti nesita na hita ni man Chamorro ni man lalala ni man guide tiningo ni man eskwela nesita na tatsonik mo na ahiti para hita na maestra para ifamaguunta lokwe sa ambisiha ma-aprobetsa esti na tiningo guahu ugos simpi guahu lokwe manggana gisti sa mas ni na magufu masu manhunggizo lo importante para ifamaguun sa Hunggan no governance Siñot pure isinangan mo pa di manhoban na sa atana esti hafa humudjung na manahudjung adjun na muben Moana ginin Disney so todo i manhoban na Chamorruta hinason ninihan na adjun Moano i mastakilo na i Pacifico logi managay adjun i Polynesians and I man Hono na man Macedo na guato gi otro islasya man atrasao gi historian Pacifico sa hita na gi estina bandan Pacifico i Islas Marianas hita i man finet na gi Pacifico so pues lo ko paratananga ki man what's it called man matumagi esti tau Disney zama saki kotorata para imuben niha ai mauleknya na hita na tatsogya na hita para tanuhujung esti na historia esti na tinemtum gi movie sia gi masaya mano na klase gi Fino Ingles media lo hunggan gof zaho isinangan mo angin ti hita pas hadzi na ta expecta na potsok guidzi hit nu esti na tsotso mauleknya na tatutuhun pogo pabisona lokwe pago na dia ni pamaguon zangin para tapaishin para umidi hapa mapanui nesti measuring tape measuring tape gua 1, 2, 3, 4 siya na numero in English inches lo taza nai inches gi tatata za nanata antigo gileb dunia taza sa guahama uusa lo timagahay na inches pinatinas Ingles na klasen ideya esti siya Chamorruta inala dan tata antigo stige mauusa Itali ganaba non li esti pinatinas nijuk esti natali lo magahit istiha midi dinia stige niya measuring tape zangyor gimagahit unstira isti zanon stira disti ipuntan kanaimu agapa esta puntan kanaimu akagwi istige inakokmu this is your height za matungo isti mausa isti na mididi para umahat sa Sakman. Za ato na zanggin mamidi isti man malati isti karo soda isti man malati ni na magupo. Zanggin midi distansya isti di kanay mo waktu isti yotu banda i distansya isti
Halum hulu gini na papa yotu bandak kanaimu. Tunggu apa zo? I distinction this esti punta esta papa. What? What? Say what? Yeah, if you measure, bisa honesty in English sa mga na malingus tiya. If you measure from your wrist to the other side of your wrist of your left hand or right hand, it's the distance from your tip to your elbow. Yeah. No. Señor, se just masi na sa gi otro isla siya, you know, guagua tiningo taiguini. Sa pagoteha na esti na klase na costumbre esti na klase tinemtum. Lo hungan gi Islas Marianas mas man in efecto hit no I donyun makolonisa hungan so pues mega man malefesta. Lo mauleg na una fafamta una hahasu hit put todo esti siya. So, guaha gagaga na gi manam kota. Lo, importante na un quote na si Anson, timan defecto. Lo, guagi tauta hagas na mahongi na man defecto hit na tauta. Sa man estaba man kisnuda, but man estaba timan katoliko, zan todo man estaba man, man yaga gi halam guma lati, guma sadagani, guma higay, zan todo siya. Lo pago ta comprendi na ay ti azu kumekilek niya na man defecto hit, but man baba hit, but ti man malati hit. Hungan, so pues nihita aten tati na gi historiata, nihita aten claro, hafe I mina latin I tauta. Zan hago na un nalalala esti na para I tau pago, za hugo fagradesio na. Lo nihita hana mo na para I otro asunto gi esti na compensacionta sa hutumo na malago comentos put festpack gi otro sakan. Ay, benatungam sa pago, ti papat ti manahazanin ni esti kwentos etno mathematics ki mars unhungo lo tala mo sa pago pa guaguha gwini sa ipan gagi pago Sakman dito sa ipan gagi na kinintus lajak 500 cells semua dadahi pago Sakman gagi gwini pago na para by pacucui Sakman para by kenta dididi dan by spia ko guaha tsotso manasisita ya halomnya hunggan megay na pini English upgrades in Chechegwi iplanen mami na yugan manajan isti chetso mami paren panlajak para pagan lo otro sakan gi Hunyo 6 hasta Hunyo 16 berepan gaigi giza Hawaii para in celebra 2024 na festpack Guam ta celebra pago Hawaii na lugar ng parte celebra esti pues inalilisto Sakman para en selegwatu gracias a Dios está umujong si Matson za paisyanam ko está listo para selegwatu Hawaii pues and magupam in Chechegwi hapen at sinan mami para na listo Sakman. Usted now i-festpack pero gaigi Sakman gida Hawaii kunrangin sinya man sauno hamzo favor ni hujung data celebra Sakman para gaigi gihi jan otusya na pinas 500 cells otusya na sajan 500 cells para in pandanya para in celebra todo itatasin Marianas. Ahiti para tatasin sa ipan solamente lo para itatasin entero Marianas. And now na punto, yotro na punto may balago do na para ba diskuti pa ako si Siñot Bo Agun. Malikan tasangan isti pa ako. Miget. Hungan.
si Siñot Bo agun jovencitos ti gato San Diego malago na para o patinas un video dokumento por este Sakman ninamago sa asoda gi Sakman historian tatata dan nota antigo para ke lala este tatashi seafaring na kultura. Pues esta tutuhon ni Chechonya papatujong gwini sa Guam para o kwentusi itauto siya ni Manazuda especialmente si pamilyan Ambrose papatujong gwini sa kwentusi si Frank kwentusi otro siya na tauto ni Manazuda gwini i-gobernon imaga-aga o bisita ko kwentusi yan namigay siya na tauto siya ni man kalalam tinggi itatasin na tsotso. Pero papatudong para sa ipan para o kwentusi si Emma dan si Pete Paris lokwe dan todo siya ni manggagi gwini ni pikukura itsetso itatasi pro bisita lokwe i-gobernon Palacios para o para o na putmat pinatunia. Lo esti na pinatinas niya i-video para gimagahid para o na danya todo tasi sa istorya gwini tipul untauto tipul unsajan na put kinilamtin tinauto dan kinilamtin isanjan niha. Pues sige ni na mago po papan matto gi September na mes da una para umana kumpli chetsunia sempi otrusakan pwede mohon taliit tafsnap jata kanana mago pet bolok pesta artinya niya si Miguel na panunuyit pajumaagan precursor of the pitinas niya si Bo Agun isalapit niya lalangos usa para o na patinas first again sinat ta panajuda lokwe nita juda sa ti para ti gimagahit para untau tos ti na todo ikuturan tatsigi da Islas Marianas otro nangapantali ti sa utugi papa ti siya ipamalago para be kwentus nega Siñot Hunggan so hupega lokui gi live stream gi comments website link para in a website so Hunggan's kalang nyating ma upload sa malago to fumano este siya video lo nyating ma upload nyating wifi dispenser lo sakmanstory.com and now website enggan malagwa how to mga mas presti tsetsuat niya si Bo Agan taimano na sinyuan supporti ikinalamtet niya then tiutumo hadziesti na tawtaw Siñot hadziesti na hoban na lahi gwini gesti na lit right dinga no fanan esti sa lumo no kwa fanana lo Hunggan go faparao go excited zunay put esti tsetsuat niya si Bo Hunggan okay continue Siñot mago po sa hubin sa bulak rasonya nakikibulak kabesanya sa tinani kananya Hunggan esta penano latsay todo ilistakulo ngin guha question guha question gini ni tawto ni maniiga por favor estigas asa guao ti kumekentus asa guao ti kumekentus ya gaho Hunggan Siñot guha question siya gini ni umeiga za Hunggan finet na elect niya si Siñot Bob Pelkey, guidza presidente para inet nun lalahin Guahan, Young Men's League of Guam, guidza Guahan. Elect niya Hugo Fagredesi esti na cuentos para historia y man tautano zani Sakman. So si Zeus Masi, Siñot Bob, purune ega. Esti na question ginin as Kevin Camacho.
Malago ito mga kosinyo ang explicadzi I diferencia I Sakman Chamorro then I Sakman isadza ni otro na manyet luta gwini gid sa Micronesia. Kogwaha diferencia siya por I Sakman sa taimano mafatinas, marekla. Zanginunatan I sadzaniha I Sakman Chamorro tres na gahit 3 booms ni gumugoti I lucha kontra I mismo Sajan. Zaginunatan I Sajan I Sakman Carolinia, I Carolinian sa Botania, dos na gahit gumugoti lucha. Yotro na diferensya tamano manlajak. Jangin pupanlajak itaw Carolina mana aapo mo na ipalina mast jangin pupanhano mo na pangin pupanhano yotro banda mana apo tati gisajan Chamorro ti mana aapo ipalina mo na patati edzige matangklo na diferensya. Pues i modelo na ginanatin dos na gahit kontra tres dan tamano mana apo mo na isajan. Lo todo man pareho. Tigi ni panuit si Miguel istigi i tres na gahit, the 3 booms holding the main hall to the outrigger. Carolinian style na sajan dosa gumuguti. That's the biggest difference. Thank you, Kevin, for that question. No. Bob. Hungen za guaha sinanganya lokwi si Señor Leana Hofschneider elect niya hungen magahit pari famagwanta. So hasapopati isinangan mo na deberita na famta, deberita na latla estina tiningo para I famagwanta. Gradation no Aliana si Dos Masik. Hungen so Señor kogwaha tsetso midzo gwanaw gid za saipan para iman hoben kogwaha programan estudiante, programan EEDZAC, para otro na klase. Hungen mega na programa gwini matutuhon gini 500 cells para in panagwi esti ifamagunta so tasi jasinya mohon masoda so giariza tinisita no pan dimo sa ipan para panoda so gisan lagu maneskwela gwini itiningo niya poti simpi gichetso niya sa mapananagwi i merchant marine na klase na tiningo da esta megay gwini na estudyante mansasono gi eskwela edzulokwe si University of Hawaii man matudjong para o maspia ko sinya isti na lugar mapanagwi masya 5 o lamegay na pamaguon para o matungo mas put I kinalantin mami gwini za mapaisino ko sinya zo in English mentor these kids para by juna mo na para o panungo mas put I kinalantin tasi za gwaho Señor, unsoda esta ninaayaw no ni Jojo G modelon G plastic na modelo 3D printing na modelo. Hungen nagat sabi na gi screen. Hungen. Nanga binangga ha daw lobesangan put I tinatinas mommy. Sige. Konsige sinot sa nanga. Si modelo ni para panuyo si Señor Miguel
modelo ni Inhatsa giza San Diego inisa i mismo pinentan George Anson para inahalom gi para inahalom gi computer ja in langus enno na modelo istige ma panaan 3D printing ginin i computer nahaloma i informasyon pues na langus todo i patin isajan tidang klus tinasajan lo sinya ma Inhatsa ladang klo jangin guaha mas kampo ni makinan computer lo atana sa dinansi todo i distansya i medidang todo i patin isajan kabalis humojongnya eno pa ago na klasin Pinatinas para ben nagwaha gwini giza saipan para ifamagun i Universidad Hawaii para o entrega magi dos makina za ini keke ligaw lokwi un makina gwini giza saipan para inapandanya para i umausa gi eskwelahan para ifamagun bonitos di na Pinatinas sa jangin matungo taimano tamano mapatinas sini pamagun siyempre mas lada isa Siñot Mario sa in English we can do it at home, you know. Plastica este gifino Pinatinas plastica lo esta lumaja kano gumama gyalumhanum the kabalis 3D printed canoe. Can you imagine atana sinya pago tatsogu enam pago si Siñot Anson pago ali este isa janta giza tinian tia hakasu na sinya hama patinas plastic i mismo sajan antigo atana pago tanagwaha mas para ipamaguonta idjumalago mami para in patinas lamigay na klasen modelo para in kada uno na eskwela giza Guam dan sa ipan dan otro lugar modelo para umali'i para maestudya. Maule ka no gof jahweno na idea sinot sa anay kukwentusinay i otro na tatasinay seafarers pa navigators na ginin ni otro na isla. You know, fio masanganizo na i-permit na hugetimo na un Sakman. Debido un Lasquid and debido un Fatinas kada uno na patid sa pues arekla gigima Sakman zanadzo para un lahi i-finet na zan mas importante na hugeti. So after that, angin para i-Islas Marianas tatutuan na zutalo na, you know, y escuela pa di hala mi familia uno na modelo taiguini i-permit na hugeti na regalo para un patgon. Gof zahu na bonito na gwinifino lo hu masa porauzo sa sinya mumagahe resti na gwinifi. Inagwagwaha pag isangani tau UCSD giza La Jolla manmago za na holumo gyalong i dongklu na guma maagang design building za mapasangonyo na istige siya na trustees and rementa dan makina zangi malago katket malago usa sa gaigi simpi para hago por disponi pues akike ajuda hit para tanagwaha este na modelo kada classroom jigi manago kada classroom agin malum mo classroom pago na tempo natani A, B, C, D sa nilo matutugi 1, 2, 3 ungan molike na para panungo lo jangking gayi sa nilo lokwi modelo ni Sakman simpi malii za mamaisin hafa este mas matungo mas maagradesi itinatinas antatata dan nata antigo
Sige mo na mamagufu. Tada pa maguon lo by adapta todo ipamaguon ni mangaigi eskwela. Biba, Siñot. Donkulo y corazón midzo. Zania Saguamo, Hungan. Lo, Zahunay na be Fanui Estisa. Be Fanui didi por esti na video na ma interview si Bo Ogan Oh puri yeah. niya. So, gan sinata ega didi. Get. Bo Uggan was born and raised in San Diego, California, but has southern roots that run deep. His last visit to Guam was back in 2008. My grandpa, Pete and Dolores Uggan, they came out here in the 70s and raised my dad up here in National City. All of the village we're from is Yamatic. I still see my uncles and my aunts all the time because they come out here all the time. After years in marketing, Uggan made the jump and started his own production company about 10 years ago. I think from a young age, I always wanted to be in some sort of like storytelling, journalism. I think as I kind of reflect back, I think it may be due to like this feeling that my voice, like I wanted to explore other people using their voice so I could kind of relate to seeing how I could use my voice. What I love about it, the industry is it doesn't matter who you are, what you look like, what spaces you come from. Your work in connecting with people and using film to share stories speaks for itself and helps you connect into doors that weren't possible. We were taught more about the vessels of other countries than the very vessels of our own people. Fast forward, Uggan is pouring his heart and soul into a new film, Sakman, The Legend of the Flying Canoe. The idea for the film was magnified by a project he was hired to do in 2021. I got a lead from a friend in advertising to respond to a project for a Native American tribe, the Oglala Lakota tribe, and they needed specifically were asking for an indigenous filmmaker to help tell their story. They immediately said, "You're the right guy, because you are reconnecting to your indigenous roots, and we are wanting to create a piece that reflects people reconnecting to their roots." Had just a incredible experience telling that story. At the end of it, I was like, I think I found my calling. At that moment, he dove into a lot of reading and research and found himself connecting with Mario Borja, the director of the Sakman Chamorro project. That was when it first dawned on me through his story, the significance of seafaring to our people. Maybe it's because I was raised here or what, but I didn't realize how significant the invention of the Sakman was to our people. I didn't really fully appreciate or relate to how ingenious and brilliant the design was to our. It wasn't just a boat that we used. It was something that the entire world was talking about. I was like, I have to learn more about this. I have to learn more about my ancestors' seafaring, navigation, and that began the seeds of the project. Uggan will be stopping by Guam and Saipan in the coming weeks for about 8 to 10 days of filming and interviews. I want to connect with other peers, cultural leaders, people that are really just kind of have the experience that I almost envy being like not like reconnecting, and I want to get their perspectives, be just, submit the whole effort to the voices of other Chamorros that are living and breathing every day the air that I'm
really wanting to get out and breathe. Uggan, through the project, says he has been honored to connect with people such as Cara Flores of Nihi Indigenous Media and Dr. Michael Bavacqua. It's a big project to think about, but there's been a bunch of other Chamorros here that, even in Guam that have like kind of, hey Bo, I see your passion. I see that you're wanting to do this. Whatever I can do to aid in producing, advising, support, let's do this. In the meantime, I invite you to visit sakmanstory.com to not only learn more about the film, but also how you can donate to help bring this passion project to fruition and to the masses. I've created a concept trailer to share my heart, my backstory, my point of view as a diaspora Chamorro wanting to really reconnect and tell the story, this beautiful story to the world. The world needs to see how beautiful our people are. They need to see that we're still here in spite, we're thriving. There's Chamorros that's heart is burning with the love for their people to express their voice and their passion for their people in all walks of life, on island, off island. I'm just one of those. I'm honored to do something like this. I'm blessed to do it. Jonigan Charfris, And it really KO News. It's my Yan. Magufu na si Bo Aguna at Sotsugweno sa simpini na nina Mars Binadosugwe na Chamorro sa tauto mata kanon boy. Danto ka fa? Aginon pai aginon spia familianya tati gi otusakan siya tati 100 200 years tanan 500 years naman na atsetun todo mo na simple soda na gua uno tau tasi gua dos tau tasi ja ti chago umbisti itori Chamorro man parentis ni janitasi mana parentis Unggan si dus masi senyor, and so tiamo ma ufak po na I Chiampota Guini Palestina podcast lo gof malago zu sa mega ina tauto mega esti sa gof malago zu na be combida how tati gi otro mes gi otro sakan cosa que signata consigi esti na conversación put esti ethno mathematics sa sen bali ano sa mega ina tauta san hizung man maktu magi presti slatasya zama atta ni tautauta I manyainata za ma atan papasya na kalang atan esti na timan malati esti sia man kisnuda na tauta man sadbahi na tauta sia lo gi iniligauta gi itsetso mo nai tanakababala si kinemprendetta na itiningota put I historiata za sinya tali za sinya ta comprendi za sinya man nina benidoso het na inuadzo na tenesti tauta hungan pride hungan and so hafa signori I ultimo na sinangan mo para todo I tauta ni ume egazano me ekung ni ta spia mas purikutarata da tatungo mas da ta panhunggi na manlati itatata zananata antigo sa ginini tinatinas ikanay niya managwaha masadik na sajan gitano za ni tana pan binadorsuhin tana dongklu da ganta tana dongklu iluta tapan laluka mars sa nak binadorsus tinatinas niya za bahwa dikiki zo para siya ay si jus masi senyor za komalagwa how introduce todo esti iman gaigi guini gi holemesti na zoom I kwatun zoom nai Ingan esti ni suma popote how bi tutun ya sagwahu si Jojo está 53 años de Masagwan Mami. Si Jenny Kisa ya gipinit na hagahu. Gaiga agwini na
me kung halum si bani yumagata guiza gaigi aje ay sa kana tiuli tauto saipan ejo gaigi pago na sumasaga San Diego Santina lugar kan mambisino ama hoy magagi galom ja ay manggagi gini saipan padam in manami pa di pasaw na mes dos tigi pa gusya na manggagi ko adisel ko guhamos antiano si Manet hi Manny sige si Manet primus si Manet Flores Borja manahami gijam gwinigi sa ipan gusmen alum este na tauto at hegalului i dictionary in Chamorro ja nahahalum i palabras i Sakman Chamorro si Jus Marsi Manet jige dingao si Tonton giza umami matsa i Sakman ja gradesi todo i Judamo Antonio ja i maspat guna cilu pelaan si Gloria jige na mega lokwe o gradesi le pinatumu cilu jige si Danny Blas Danny how are you si Danny giza humaglului celu organization giza San Diego ja ginin edju na inetnun masupport ti Sakman ipinetin na Sakman ja u gradesi lokwe todo i Tetsunia si Jus Masiam tu todo ni man matupago Manet Tapanasuda later on no patang kape masya okay mali na tauto si Manet agosta Fabresi pinatokku gini za ni familia ko ni manggagi gini guahan lokwe manggagi gini si i Subernao si Lupi Borja Robinson fanan guagi gini no me ko no guiza mo murikoy todo siya i familia ni manggagi sa ipan. Gracias a Dios. Miguel, mas lokwe o agradeci na unagang mo na saunawe para diskuti dididi para apanagwi pud i Sakman Chamorro. No, Haugumas and Hamzumas. Lo Magovzuna Gaigi Gwini si Manet, sa Hungan San Menhalum si Manet, sa Malagozuna be kumbida gwi para otro podcast nice. Esta pago of Zahu Banti i Leblomo Siñot i Mas Zahu na Leblo Matugi i Fino Chamoru. And now it's Estrellas Chamorro na. So Hungan. Lo estigi i Finakpo, man matuegi i Finakpo estin episode Fanachu. Si Jus Masi Siñot, si Jus Masi Hamzo todos, dan Hamzo ni umeega dan umeekung para estin episode. Adios, estiki manali hitalo. I'll see you guys later.